Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga aming na pinauluan iti barbecue ken taho. Dear Manong Nemi, no kunada Manong Nemi nga adu dagiti marigrigat nga tao dito'y lubong, mairaman kamin. Kunada iti Tagalog nga dukha. Mamirmiraot, nakakurkurapay, nakapangpanglaw. Ngamin Manong Nemi inem titawen ko, iti maulila kami iti ama, kani ading ko nga susi. Dua kam lang ang kabsat, dua kam nga babae Manong Nemi. Kan manipod iti pimusayan ti amami Manong Nemi ni nanangan. Iti paklay iti panagbiag mi. At dakam lang Manong Nemi iti kalapaw. Ano dumteng ti bagyo, agbakbakwit kami. Awamet iti napinda sa pagtrabahuan ni nanang, onglo, mapanmanglo iti laba, mapanagkatulong. Tilada Manong Nemi iti mabalin na nga pakakitahan lang iti kwarta nga maigatang iti bagas, maigatang iti sidaan, may gatang ti agas no adawa sakit kaya nyaman akasapulan mo. Awan kuryente mi Manong Nemi gusto sar kam laing iti kingki. As in nga nakakurkurapay kami. Taduan na Manong Nemi kat sa amin nga makumpleto ti mangan iti may sangal daw mamindo lang at dapat di kundaw nga maminsan lang. Agkirkiraos ti tiyan mi. Kung naninanang no awan ti paunegmin uminom kan kaulolatan iti adu nga danom. Naisulat na piyang ibusog mi. Ti danom ket libre agapo iti bubun mo no bumba. Saan kami pulos nga mangisibro iti arwaten Manong Nemi dawaten ni nanang kadagiti papapanan na nga pagkatulungan dagiti nagalalusan da. Nakakurkurapay kami Manong Nemi. Kadidi ta agbasa akon Manong Nemi iti elementarya ni ading ko Manong Nemi sumursurot latamit kanya. Taawamet kadwa na ngamin sa diya kalapaw mi Manong Nemi inumapanak agbasa. Tada mabumatag trabaho ni nanang akas katulong ganda dumapay. No kasta Manong Nemi amagmagnakam to ngagkabsat piman. But pa digit chanelas mi. Takop-takop no adupete man sa digiti pagbado mi. Agento ni ading ko Manong Nemi tirwal iti kwarto. Kat siyempre, sombre kang iti classic, kakas grade 1. Nagmerienda to, nagiti padaming obing Manong Nemi, madakam to nga umapapal nga kapsat. At nantumat sang katukal nga inapuy Manong Nemi, nga pagbingayan mi, no kasta nga, mangan kami ni Aldaw, tagbalbalon kami. Ngayon saan kami nga mapsok, mabisbisilan kami. Pero mi nga kirkiraos ti tiyan mi. Kaya sumangpet kam dun dito'y balay, kalong kam ti kunak kumangim awang pulos ni itip. Awan ti makita mi Manong. Konforme dita ti mabalim mong karim-kaman tapon lang at nagyan ti tiyan mi. Kaya ito na dan ni nanang agluton tupay lang Manong Nemi ti suntupay at kada ti bagas ngay sangpet na. Konforme dita ti mabalim mong ganatngan Manong Nemi nga ingkam tumat abrawan kadominto ti diguna tapnowa. Agkaldo kami. Ti digo iti inabraw nga marunggay nga nalabsak ti agsaog at awan pa'y bugoong na asin lang. Maturog kam to Manong Nemi nga kirkiraos ti tiyan mi. Rinugyak idin tinagsaludsud. Apay nga sang nga padahan ni Apo Diyos. Ti kasasaad ko matibiyang dagiti parswana. Apay nga da dagiti nakakurkurapay, dagiti nakurapay, kalkalengan at biyag na, adama dagiti nabaknang, sobra ti baknang na. Agpadpada kami din ngagbasbasa, kini adin ko nga susi Manong Nemi idi. Taada, nakita mi nga pwesto. Iti pagkatangan, iti barbecue, Manong Nemi, iti crossing. Manipod iti highway, nga agkurba, nga aghawid iti barangay mi. Napasardeng kami Manong Nemi, iti malangab mi, iti angot, iti hanaimas ka barbecue. Naduman-duman Manong Nemi. Ada barbecue, ada matunong lapayag ti baboy, bagis ti baboy, manok, ulo ti manok, saka ti manok. Kaya runan nalaunay Manong Nemi nga nakaimimas nga angutan ti asuk. Datay malutluto nga barbecue Manong.
At dami sa nga lalaki nga mga asikaso. Awag na ken kuha na ka na kita aggatang kinagorder ket manong bi, manong barbecue. Nangasta nga mabatog mi manong nemi ti paggagatangan ti barbecue nga adda iti crossing. Sumardeng kam to batugid min to dayjay iya. Pagturungan ti asuk. Taore no, aging kalaeng iti angot, ayamuom, asuk, ti malutluto nga barbecue manong nemi ti maramanan mi. Kinita kam to nga kapsat, manang, nagkimasan niya. Nahimas, mabsug ta, babayin lang ti asuk. Namimitas ko mga numaramanan ta. O matigatang ta atin ko. At nga mariknak ti bisin. Agawitan, tanta uminom ti ado. Ora ta naamot tamantan tinaimas sa barbecue. Nakadadot taong aggatangan niya. O na ta naimas siguro. Guwapo na di aglaklako, agtuntuno ho. Manong barbecue tinagan na kano. Manong nemi no kasangpet kamtun di ti balay, uminom kamtun ti ado, kaslalep-lepas mi nga nangan iti barbecue. Masansa na kasta ti mapaspasaman. Batugan minto manong nemi ti pagturungan ti aso. Buyain mi, di kiti nakaimimas ti panangan na manong nemi. Buyain minto, di kiti nakadado, na nakapila manong nemi nga mapan, kumatang. Pasarimat kitkitayan na kami manong nemi ti aking kukuha ni manong barbecue, manong bi. Manong bi, kung nadaidag angay. Manong bi, limaman nga barbecue, manong bi. Manong barbecue, manong bi. Pasarikit kitayan na kami manong. And then nasurok manong nemi nga makabulan da ita nga barbecue stand. Iti crossing nga turong iti barangay mi. Iti dadimteng manong nemi tinapig sa nga tudo. Naamitan kami tinapig sa nga tudo. Iti asdag kami manong nemi iti ayan ti pagbarbecuean. Kasta una iti taray mi ngagkamsat manong. Nga napan nagkamang. Iti mabalim mi nga paglidungan. Iti mismo manong nemi nga sikigan. Iti barbecue stand. Napasakading. Medyo manang. Nagpigsa mo data nga tudon. Kaslasaan ngagsarding. Huwag nga rod. Kitam ni oreg tutudo. Ano lang tanig iti nakapayong, nakakaputi nga mapan gumatang iti barbecue. Manang. Mabisinak, ading ko, pangalan na ron. Agawid ta ko man lang, ore agawid ta. Anantot kanin ta sa jaw, minun ta manin ta adungan danom. Gurka, tatayaan ta, tatudot, isot inuman ta. Mabisinak manang, kita siya, alanon ta ron. Alang artitad ko, nga kanin, mat. Musta mabisinak, mabisinak manang. Ure man pa nakapigpig sa titudo manong naming kasla ad-adda nga agari, ad-adda nga mangig, ti pa nagsangit, pa nagrungaab, ni Susi nga ading ko. Basta mamisinak, wal mataya ko di bisina, mamisinak panak, mamisinak. Nangat ti mabaling ko nga itad kang ka, man. Apaputag to tingiwat na manong nami ta, matalyaw da kami. Dagit aggatang ti barbecue. No, malatag padawat ka na ta. Wala isang nga, may sala ko mga iwa. Arak ko pek, tikapsat ko, tapno saan na una yung may pigsama nung name iti panagrungaab na. So na, bala yung nagsardeng dun titudo ading. Tama kaawitan dun sa dibalay, baka adan ni nanang, baka nakaluto itan. Yan sa pampay nagsardeng, nakabigpig sa lata titudo. Nakapapaot nga tudo. Ada kam tigas nga sitwasyon manon nemi. Idi at adamang sagid ti abagak. Nga dati likudak. Tinalyaw ko. Ni Manong B. Ada iyaw awat na Manong nemi nga barbecue. Inem amin nga tudok deta. Alan yun. Amo ka mabising kayo. Manong B. Nakababain. Anang nakababain. Awatan mo. Teka mo ni ading mo, kahit kastaon iti bisinan. Kastaon iti rungaab na. Thank you, Manong B. Thank you. Lataw rayo nga magsarating dito sa akin ito agawidan. Kang kanayon ka makitkita. Kang kanayon ka mapalpalabas. Kang kanayon ka makitkita. No, hasta ngagsardeng kayo nga mangbuybuya kada kami. O ading ko, alamon, kanim amin no kabaylam. Sige, Manong B. Maraming salamat, Manong B. Tawag lang.
Sige, dahil nakasikaso na giti gusto na. Manong name, di buy ti kapsat ko. Kunam lamang mga na mabisbisinan nga talaga. Naibos nan di upat nga tudok manong. Napsuka ko natin. Gimas. Abi nga rin nga dapay lembatin. Para kang katamay sa. Para kang ninanang di may sa. Tamay sa. Gimas. Nagadot indag na. Inem. 6. Kinang ko di upat. Kukamot tamay sa manang kanimon. Tayawid dan tamay sa katudok. Taytatan no kininanang. Makainom akon. Mang tayo ka natutudon. Just inuman. Di mo kaya't nakanan tamay sa. Kanekton sa Jibalay. Si Daekton. Pabaharing no. Andan ton naluto ni nanang. Nagsayat isunaya. Ni Manong B. Manong Nemi ilag kalma basitan ti tiyempo nagsardingan ti todo nga medyo kararbis laeng. Gandat min ti pumanaw Manong Nemi kini susi nga ading ko tapos ni kasta kada gawid kami ket nay nasip ngeten. Edi pinayapahanak ni Manong B. Ada binungon na Manong. Oh. Alam na to tiyawid mo. Ito nga to tinanang mo. Nanang nyo. Ada nanang nyo, di ba? Ada, Manong B. Ngamawanin ti tatang mi. Nauli la kami inam ti tawang ko. Manon nga tawan tinapalabas. Dawagas kay latano ka to, ya? Awan no ka ti gatang mi, ha? Ngayon no dan ti gatang mi. Gumatang kam to. No, awan ni gatang nyo. Basta dumagas kayo dito, no? Gapo kayo di eskwela, no? Ang kawit kayo ti malem. Daya ikang kayo ti balunin nyo si dahin nyo, ha? Thank you, Manong B. Ala nagadungot unay deto eh. Di dado pa pamigat yo. Walo nga tudok. Naimas pa lang? Naimas, Manong B. Kinuna ni Susi. Katsika, hamo nga imasen. Sang ko nga rin namanan. Anda pa lang dating pati ni ading ko. Ngayon sigurado nga naimas. Gabuta, ado da kiti o maigatang. Umas asenso na ito yung negosyo, Manong B. Alalain kayo. Kahit no, ang mga nuwag tudo man eh. Mamita na kayo man tudo. Nga di kayo pa makasangpat. Thank you, Thank you, Manong Barbecue. Thank you, Manong B. Manong Nemi, kasta o na matiragsak ni nanang iti sumangpet kami kat adda makita ng isang pet mi nga masida. Nagimas kang person ko. Ay na, nagaralakit din eh jay, nga negosyo. Anat-nagan na jaking ko ka? Manong B. Abay, Manong B. Manong barbecue, sumatawag na king kuha na. Adamat na kiti natataingan nga babae nga kakaduana. Nimiso ka no taking ko ka rin jay. Di talaga no, adun to tumaod nga kakompetensya na. Kastama ti negosyo na ko. No, siksi ka pa ila, ang na imas. Adan to na kiti kakompetensya, kumapsot to ni negosyo. Masansan hindi Manong Nemi nga dumagas kami kahit pabalunan na kami ti barbecue. Ngamiti, tadamatan sang kabasit nga kwartami nga itad ni nanang, adamatan medyo napintas nga panggadan na Manong Nemi, sangkam lang nga dumudawaten, no dikit kumatang kami. Nga nagradwara ko Manong Nemi ti elementarya. Yung karigatak siyempre nga tuloy ti panagbasak, babayin ti high school. So nga, yata, pagnalatang. Tadaan di elementarya nga nagradwara, kadamat high school nga. Sadya kami natang kuyuyog kini ading ko nga panagbasa, agbasa isunat elementary, agbasak mit high school. At dapay lang Manong Nemi ti barbecue ni Manong B. Agpaisong adu digiti kakompetensyanan. Tadumatan digiti nang ipasdek iti sabsabali nga lugar iti Ilimi. Nang roon iti sentro, Manong Nemi ti Ilimi. Napiksamat lata. Kaya mo ta imasin da siguro Manong Nemi, ti barbecue na, kanda dumapay nga luto na nga tinuno. Ito sagbay nga graduare ti high school Manong Nemi, napana ka mismo itayan natap no gumatangak. Manong B, gumatangak man?
Asa nga pulo nga barbecue? Balasang kan. Balasita na kailangan manong bi. Manong tao mo hindi di rabi nga ay sardam nga naidagas ka dito kapati todo. Siyam di tawon ko edi. Kita graduar ka doon di high school. Uwan manong bi. Ang kapil ang papaaram ha. O mangayat kanyak manong bi kas makita ng tilangak. Langam. Abay, pakakitam ka titik saya at may isang tao lang ha. Uno ti kaungan. Nasingpet ka lagi di. Dati pa sa gapsap ni nanang mga kapsat iti pa nagsingsingpet mi. O rin ako rapek am lang. Agpipinatag kami nga gina. Agsisinakit kami. Damagay ko maidi manong nemi no adda na sawa na nga mapainak. Ape ko madamagay. Iti nagraduara ko ti high school manong nemi na paana ko nagsapol iti trabaho sa syudad. Binaimbatik dananang kani Susi. Anak, saan ka mang liblipad agpawit ano adan ton sweldong? Unang, kanagananat ka ha. Unang, barbareng ano, napindas na di pabrika nga pagsarka. E di ba nagbalasang ko manong nemi adu da kitay mangiparparipirip iti panagayat dangem sangko yung kaskaso ida. Nakastray ka iti pabrika manong nemi nga pagaramidan iti taho. Buwan. Nagitay agaramid at taho. Lukasanot agaramid ti taho manong nemi. Kaya lukasanot agluto tiniimas nga taho. Nga supplyan da manon supplyan mi manong nemi kitay agkasapon ni taho. Taho lang manong nemi ngem kitam kadlang. Medyo saan ko unay kursunada ti sweldok manong nemi. Takaduan na kaming nada kitay employer ket kundawayan da kitay amuda nga agkasapulan ti tulong ay agkasapulan ti trabaho nga sanda nga iti susustong sweldo. Kaya mo kailan ko na. Tinaramid ko manong nemi kabayatan iti panaglawas ti aldaw lawas bulan na nakantak iti dayta nga pagtrabahoan. Adak iti pagaramidan, iti taho, kuhan adak pa iti paglutuan nga mismo. Sinusurok manong nemi. Inamok, inadal ko, impasagapsap ko, iti panunot ko. No anya dagiti ingredients, anya dagiti material kasapulan. Tapno agbaling nga taho, no kasanot agrekado tiniimas nga taho. Hindi pa nagkunak manong nemi at gas-gas danda iti ingredients. Commercialize nga ron. Na imas ko manin, itadda talaga to susto nga rekado. Doan nga tawin ko manong nemi, nagtrabaho. When? Tanda rin mata nagraduar ni Susi iti high school manong nemi. Ganito, ta napalagdaan mit basit manong nemi, ti balay mi. Nanang intulturin na madlata, ti pa nagserbi na kaskatulong, ti adda mabalin na. Saan nga nag-asawa ni nanang manong. Hindi may katlo nga tawin ko nga trabaho manong nemi. Adamatin sang gabasit nga urnong ko tamalaksid. E di pawpawid ko kadanan ng kini Susi. Inurnong ko ti kaduan nga paset ti sweldok manong. Nakadeposito iti bangko. Miss Isamak. Talo nga tawon nga nagurnongak. Nagraduar matin ni adin ko iti high school. Matulungan ako ni adin ko. Nagkawid akong sa lugar mi. Nag-resign nak manong nemi at naghawidak dito lugar mi idaadak iti cruising. Mas dawak. Bakante matin manong nemi ti barbecue stand. Nakarekap. Awanin ni manong bi. Sa dinitan ti ayun manong bi. Hindi makadahanon dito balay manong nemi. Siyempre mailiwak kininanang, inarakop ko, naginarakop kami. Kastamat kini ading ko manong. Anang, sarabok. Siyempre, dalata sarabok. Kapag disunod kaya. Kasi handa kayo nang, at ginatang kumot ng barong arwatin nyo. Naglalalaking ka, Susi. Napipitas ka ng siya. Ay, ada boyfriend ta ading mo. Siya nga manang mo, pa'y boyfriend ko. Apay, ada boyfriend mo nagsapakan. Baka nga bali manang, boyfriend mo't lang, holding hands mo lang. Holding hands, baka no. Basta,
Awan pagdanaga manang. Kaya nga, anadan di bagi. Dapat lang. Tanong kas kasaron na, susi. Ha? Numayat na ito'y plan-plano ka negosyo. Agbasa kang tumila ti college. Wen? Ang gayam ni Manong Biyape awanin. Kaano pa gawan? Dua tawan itan di kami nagbakasyon. Napanan na. Kamu, kaputi ka ado di tayo kakompetensya na sa ada ng dadail kang kuana. Nang dadail? Ada ng perperdi kang kuana. Kasano nga ng perperdi? Napangles ka no, tiluto na. Naradradyo da pa may naging taga-radyo nga nag-interview kang kuana. Naglugod naman ten. Naglaklako ka no ti saan nga na siya at panakaluto ng karne. Di ka tayo no, di ka tayo double dead. Di ka tayo na tayo sa, basta pinerperdi kita. Sa din ko rin itantihan na. Diyan ka mo ate. Anat nagad ng gusto ya? Diyan ka mo. Hindi mo kami sinaludsod na nagad ng gusto. Basta Manong B ko na damaglata. Kaslak na nakarik na Manong Nemi ti sakit sa M. Diyan mo na nasaludsod tipod nung anagan na. Idi. Jadi pa nagsarita mi sakbay nga nagraduarag ti high school. Diyan mo na nasaludsod no sa diyon at talagat lugar da. Taamok Manong Nemi nga saan nga tagadtoy. Sa din nga taitan ti ayan ni Manong B. Imbagak Manong Nemi kininanang katikapsat ko ti plano. Taho? Sino nga ti may taho? Ninanang met. Naimas ti taho. Sabad lang pang merienda. Mabalim pa yung aramidan nga si daan da di taho. Iti pa, depende di pa nakaluto na. Kaya pag alam nga ro ti supply mo, datay nga mismo tagaramid. Sorry na anak ko, baka kit no malugi ka. Ninanang met, apay lugi ti Bapang Lucio. Talo nga tawon ko, nagyanak iti pagaramidan kay paglutuan taho, jacket amon, kaya inconcentrate ko. Alam, bahala ka anak ko. Manang, nanang, saan nga makuhang niyo ko nang bahala ka? Bahala, agditinurong tayo. Pagpwesto mo nga rod, kadajay, andi Manong B. Baka hindi matadjay, nakarakap. May tadjay nga pwesto. Nalugi lang nga rodin, pagkatapos sa sikap magsublat, baka malugi ka mo. Di kaya panunot ni negative. Basta tulungan da. Doon niya tibiling ko, isot aramidin nyo. Ha, Susi? Hanggang pelang basbasa. Tulungan na pelang. Tano okay na to, yung negosyo, nga taho. So, ituloy mo ito nagbasa. Sige manang, ibang plano niya taramidin. Ibaga keng kuha naman nung amon na no sa nutaking kukwa dayjay nagpwesto ni Manong BED. Tamok Manong, nga inupaan na lang pinatakdiran dayjay. Naamuan na Manong Nemi, nagsubliak sa syudad nga naggatang ka na kitay kasapulak. Kitay material nga panag kasapulak nga panagaramid ka naramidin nga taho. Liroktak dayta nga pwesto Manong Nemi, rentaan mi. Makabulan Manong Nemi ti supply ngay naramid ko. Sakbay nga naana nga naglukat. Sakbay nga nagluto kami. Siyempre tumutulong ni Nanang, tumutulong ni Susi, ibagak no niya taramidan da. Rama naman, no nakasarot imas na. Nabaligmatan nga nakaramramahan at titaho. Super tibihimas na. Ita. I-post mo iti social media. Ako pwede touch screen nga ang cellphone ko. Sika manang katanak to na. Tamno sa anak to nga modo di ka nagiti kapatanak ti cellphone. Uy, basta tulungan na. Okay. Iyan ang sutan. Ipakamo mo. Mangted ka karagitaya. Mangikabil ta karagitaya. Agibonong ka ti flyers. Ha? Karagit pagkaadwan dito. Flyers. Naaramid ka flyers yan. Manang, atot na ibunong ko na. May schedule yun to nabigat. Malutan ton. Mabalindan ton to may kumata nga magraman. Idida mo Manong Nemi kasla libyanda, kasla tayo lumabas ta, kasla, ano dahi ta, ang negosyo. Idi maramanandan Manong Nemi pila-pilan.
Manang, nagapila. Ang depende kita, pagyanan da nga alain da, manggulpay da ti ado. Wala ta naramanandan. Nagmayat manang. Di kami nanang, naala, galisto ka nga ron. Mangluto ak manong nemi ti parbangon, tinamnamayat mo manay ngagmalmalan. At syempre, kalpasan, ti dandanin makabulan manong nemi maibusin ti supply ko. Nagaramid ak manin ti oras nga bakante manong nemi. Mangaramid ak manin ti pang supply kanyak iti may nga bulan. Iyan aduk, gabuta talagang umad-adu di kiti customer. Anong nemi adut mang daydayo ti imas, ti raman, ti taho nga lakok. Kung kunada nga rot kanyak. Nakasusuram da kastoy ha. Ami. Nagtrabaho ti talong atawan sa syudad. Pagaramidan ti taho kan paglutuan. Iso nga din nakaurnok ti masiten, pag negosyo ko na. Allah, kat ata kumakarod di kita umamit agangkat dito at isurusurda. Mabalin siguro ang kastanto. Manang. Mo rin saan nga awan ti sursur. Baka at problema ka na mapukawan at may busanak ti supply. Umanayin dito eh. Kanado kayo magpila. Una ta, parang nga magustuhan mi. At sa bali ka naman na. Mapanak to sa ilin kat damat ko nagdaglakot taho magsusursur kat gumatakbad no. Saan ko may boss? Diyan ka mo napay. Hindi ito kat paminduan pa eh. At siguro sekreto nga ron manang. Nga saan mga mabaling ibaga, sekreto nga ron. Pero sa marunong nga panaglukat ti klase manong nemi pinag-enroll kon ni Susie. Iti kurso na manong nemi nga nursing. Kat no kasta nga tatsyempo na umalamatlat na tumulong. Mga alakam na damatan kadwami nga katulungan mi manong nemi. Siyempre nga swelduan mi. Manong nemi, napapintas mi ti balay mi. Wait, samit una nga dakkel. Ngam ko namin manong nemi nga natalgad nga pagyanan no kasta nga agbagyo. Tas suday ta manong nemi ti muna nga plinano. Balay. Nagatang medya nagdiswan na manong nemi da. Agup-upa kam lang idi. Nagatang mi, napalawlawan, naaladan, napinas nga alan. Balay, manong nemi nga kompleto. At nabukod ko a kwarto ni nanang, kwarto ni Susie. Dapat aduwa nga bakante nga kwarto. Da salas, dining room. Ano kita, manong nemi ko nada. Ay, kalapaw lang ti adan ti tayo de. Gamitan kita kapipindas nga balay. Sila balay ti OFW. Kastat ko nada manong. Kung naman nga dumahaan nga OFW, takin balay data. Aglaklako iti taho. Nasurukan nga makatawen manong nemi ti taho nga negosyo mi. Hindi ko nakanyak ni nanang. Ami, nang adaman lang ibagak. Nanang, di yung ibaga nga. Kadag ito, kahit yung tigasama mo na yun. Ay, nandang ibagbaga mga asawa. Wala ta medyo simayatan di biyag tayo. Saan lang nga medyo. Saan na nakasiding akirikira o stityan tayo. At naggraduar kami ti high school, apang ka nagtrabaho, at bukod tayo nga negosyo. Agbasbasa ni ading mo iti kolehyo, napintasan di balay tayo. Saan kayo nga mapawanag at katulong? Saan ako nga mamanglo iti laba? Datay pa yung tagpalpalaba. At naurod ka dadabi negosyo tayo. Saan nga sakpay taglaba at damantin negosyo tayo. So nga palpalaba tayo matin na. Bueno, ano nga ti bagayo? Saan to nga tanga malugi ti negosyo tayo? Kasi pa nakalugi idi niya Manong B. Gagangin na ito ti negosyo lang. Kada pa nakalugi na. Nangaruna kat ag dinamag nga dito lugar tayo kat umayon di kita higanteng restaurant, di kita food chain. Nangaruna ti pagbaga, kinimagbaga damay. Adan dito, adan di Elite, di Jollibee. Adan di kita Chowking. Adan ti McDo. Adan ti, ano pa di Duma. Kada Duma damat tayo. Awan lako da nga taho. Ijay. Wala nga, may mas bedlang nagigit. Kasi paklas nga ron, paklas. Ano nun da pa ito umay ni pila-pila kang gumatang titaho. No, sumrek dan tumatil ijay Jollibee. Kada McDo, kada Chowking, kada napin nagdan. Kaya
Yakan mo, no na ti bagbagada. Bagbalin na nga center na business center iti ili tayo kaputa napindas ka no pagdidinanunan pagsisinabatan iti kalsada nang saan kayo po kaon tinamnama kung madadumat ti customer tayo edi ti supply ko ti makabulan kat nagbalin nga 3 nga bulan 4 nga bulan iti may isa lang nga bulan may bus ti may isa nga bulan kanayon nak mapan sa syudad nga gatang mat kadagiti ka aramidan tayo so ang pagdanagan nyo iti may isang aldaw manong nemi adda kam amin iti paglakuan ti taho pagpila-pila da manin manong nemi dapat dagiti ditinuro no daduma oy kalawat ka nagditinuro may kang kay amin iti adda nadlaw ko manong nemi duwang ubing nga kumit kita tiyan mi nga rutay-rutay taruhatan daw ano. Langadat umapapal. Langada manong nemi iti mabisbisinan. Malagip ko lakit nga rudi dubing kampay lahin kini susi nga ading ko. Kasla, nagsubliak ka rin nga pasat, tinaparapas. Hindi kasto ko nito sang sangit ni ading ko, kabuti bisin na, kabayatan tinapig sa katudong at dakam iti sikigan ti barbecue stand ni Manong B. Agkat-katay da Manong Nemi ti apal da. Nadungrit da. Ruita-ruita ti arwaten da. Kasla saan nga mabasbasa ti buok da. Duwamat nga mabae. Kasla makikita ti bagik ti maysa kadakwa da Manong Nemi kat ni Susi met ti maysa. Pinayapaya ki da Manong. Nimbugtakin met manong name di kiti customer. Ay, umatay ka dar, magbagsit ka, ay. Makapar, di ka ti diskarte. Ay, saan nyo ida papanawan, kapot tapay-paya-paya kita. Agad, umadayo da nga dito yung amanang. Manang, anong inora kayong siya? Ay, manang ti. Ano manang ti? Manang taho, manang ti. Kapot idi, kat ada manong bi. Ita manong ti, manang ti. Una, bahala kayo. Hindi sikidaw anong naming yung pantisikikan na makadadahal nga paisugat agad yung customer. Mabising kayo? Wen manang ti. Manang ti ka talaga timbaga. Apay nga manang ti ko nang shot nang kung awag takin ka. Manang ti. Mabidla nga. Tekang kayo, ha? Ikado. Tapno mapsug kayo. Large manong naming yung pagkikapilan. Large nga gatangon. Tinted ko. Kompleto manong name, hinyawat ko kadakwada. Nung mapay natungrit, ti ima da. Sige, ibusen nyo Talagang ibusen mi. Agraman na ti baso. Saan nyo kang kanin ta baso Ipan nyo ito ti pagbasurahan. Diyan Saan kumat nga mabaling nga inawan manin, tapno usarek manin Puro kabarbaro, dagiti usarek mi nga baso. Baso nga plastic. Disposable di kita, disposable. Ponit ka, listo na nga ng ibos. Manang ti, imas ka talaga. Pag ganan nyo, apay ka, takay lang makita. Ada yung tududa nga lugar manong nemi. Ada kadagyan dita. At kadwami ni nanang, awang ngamin ti papanami nga pagkianan. So nga si Jai, ada basik nga kalapaw Jai. Dakdakay lang kada nanang yo. Uwan manang ti, manong nemi kasla saan nga kasla nagaggagara. Duha nga babaeng ubing sa ni nanang laing nanang dalang tadda. Kasla na ulit manong nemi ni. Tiga sa saad mi di ang kabsat kasama tayong kininanang. Ay, no kaya tiyunto pa no mabising kayo. Kung may kaltang umay dito iwan. Kaya mawant ka dito sa bali nga pagsukatan nyo. O, ba't nga mabaling ko nga ito ko mga makasarita ko man ni nanang yun tapno may kang kayo igatang niti arwaten nyo. Saan nga kasat arwaten nyo? Manong nemi na maamuk ti inada imay. Adda igam na nga duwakarkar nga sitaw. Kanada pagyanan manong nemi ti gatangin da siguro nga taho. Ay, ading ko ko naklatan. Manang ti, ko namlatan manang. So tawag da kanya, ay manang ti.
Agaman na kiti panang pakamuka dito anak ko, idi, kay mimas ko na dahil so nga, umay kang mahala. Kaya nangala kami ti pagganan na, kaya dito duwa kakar nga sitaw, alakit alamon ta, iso lang ang napiyang sukat na intedyo kang kwa, kanagitan anak ko. Ay, haan man lang. Abay, iso ti, pasang nga basin nga negosyo, pang gangkatak kadagiti natin sa ako isursuhor. Madama dagiti tiyempong, malugi at tao matgumata. Malaylay-lay di kiti lako. Alakla ta rito yan, tabayadat pa. Ken, gumatang kay traho. Gumatang kami kapatid na basit kwartami. Itod ko lang tang libre manang. Ha? Wan. Sa bayadak pa ito sitaw. Ken na ikarik anak yung, no adan ni nanang niyo kunak, ikang kayo ti kwarta, tapos no adagatan at arwatan niyo kunak. Mabitlaing manang ti ikang kati kwarta ha. Ay, sikapin ti man ti kwarta. Huwag manang, mawarak tirik nayo. Ala nagsaya kan manang ti. Manong nemidya ka mo no api nga nagdinamag, nga nagbalinak na siya at kadigitag kasapulan, dagiti awan igatang na. Adumitan manong nemi, dagiti uman sa dag. Nga langada manong nemi iti nakurapay, nga madlaw mo kadigit arwatan da. May sa bakit ti masadag, ay, manang ti, nadamag mi nga nasiya at ka nga tao, nga no da mabisbisin ka ta, pakanam, ore ka dilang tigiti babasit nga baso, ate maibunong ka digiti kakadwa. Kakadwayo? Uy, nagdinamag namin nga na, natulong ko ka digitay, nakurapay. Gapo kami sa bali nga barangay, na dumudumang barangay tinagkapuan mi. Agad maibus na ito ilako ko na no dakay amin kita mabunungan. Ay kita alala na sige ibang ang ordenan na agpipila da manang apay malugi tayo mahana ang problema na ta kit maibusan tayo di kita nga ron da gumatang anarti maiblako kadakwada. Kastoy, maging kamatak. Tapos na kasta kita, at paramat lang kita gumatang. Dito pagpilaan na kita libre ti maited ha, dito pagpilaan na kita gumatang. Ay, manang ti, ilibre lang na aming ngaronin. Ay, hanggang mabalin na, dakwar tayo, madlaw mabalin nyo, di kita ako mabalin na. Sige, pila-pila, di kita libre dito. Di kita gumatang dito, di dakwar na dito, pila, sige. Kasla sa anak ka mamati manong nemi iri na tumaod. Nanang, kasto ka diti kaado, na kiti marigrigat iti lugar tayo. Kitang kapuda pa iti sa bali nga ili di kita. At nagdinamag na ron. Ay, sus tala maararamid mo. Ami, dito itanti ko nakapakalugyam. Sana ka malugi nanang. Sante nga malugi. Tapay, mangtid ka ti adado nga libre ng ti gumatang. Kasano nga huwag nga saan ka malugi. Alaman, nakasimsimple balasang ko. Ado titad mo nga libre, ngam jay, haan nga libre. Hindi malugi ka. Sana ka malugi, saan nga malugi nanan? Ape ko mga saan, damagin man kiniya, sosi. Anat mo ko ng sosi. Manang, awanan garansya. Makakaot mo pa dito po unam. Saan nga malugi? Ape ko naman saan nga malugi? Saan nga malugi? Tapay ko na yo, tapay. Nakasimsimple manang. Adun tin libre ng gumatang. Di lugi. Sante ka mo lugi. Iti imatang niya po Diyos. Gamuta. Adun na kiti mabisbisinan nga pakpakanan tayo. Manang, saan ka di nga kustodi ko nanang? Alakad maawatan da ka, anak ko. Ang sinungarod ti negosyante nga kastoy ti style na. Nay, nakadado nga pila, di kita libre. Sige, gibunong kayo. Sige, Tina. Ay, manang. Sigat makamuka na kita gumatang ha. Nanang kin susi. Dahil gibunong ka na kita o may dumawat, di kita ilibre. Ilastok ti gramid. Ora kita dudig na ramid ko supply. Anong name At imay nga gwapo nga lalaki. Ibig video naman ng name iti mabaspasama. Adamat placard naman ng name nga yan tipila kadagiti mailibre.
pila dagiti gumatang sa kalpasan naman o nami imasidag kanya. Manang ti, ay, sir, dagiti social media, may saak vlogger. Vlogger? Ay, wen. Interview ka kuma. I-post ko to dito eh. Enjoy vlog ko. Ano, ada Facebook mo. Mabuyam to siguro. Lang, kababain na ada to pengalakak. Medyo sumagasay ka nga pumulbos ba si tatap na napimpitas kayo na camera. Ala, saan latan? Aman. Aman. Please. Dito yung tipitlok ni May. Nag-video ka na kita ang pipila. At namuwak nga manang titinagan mo, manang taho. Navindas na to, yung viral laki din sa social media. Kat ada libre, ada haan, ada dun sa madagdoy, saan nga, nagkita libre. Hanggang nga tamalogi, madama ka din interview. Hampay, okay, isat nga rod, bidlang. Manong name siyak tinakapkusan ti camera. Kawayatan, nga mabuy-buya manong name, ti kada di pila yan tayo kita dumawat, wano libre, kaya di kita gumatang. Ang nanarbiusak, ang nanarbius manang ti. Okay, ti mo na nga sa lodson. Apay nga da libre, adamat saan nga libre. Umuna-unay, nagapu akitirikat, nagapu kami nga agiin na tirikat. Nga orek lang makasangit manong nemi, nga ng istorya. Dedeg tududo, nga kastaon iti sangit ni ading ko. Nga anda kami ito nga lugar, nga barbecue stand pala idi. Ngayon sang sangit, tikapsat ko, kasano tibisin na. Aging nga ni Manong B, pinaramanan na kami, inip-kapan na tibisin mi. Nga dahita nga banak, iti sangkom to pulos ang malipatan. Kahit no adan tugon daw, bet ka siyak di tumulong ka na, siyak di tumulong. Iso nga dahito ita, kunaklado na dakdakam lang, hindi ti marigrigat. Ngayon babayin ka na ito libre nga taho, nga itit ko kadakwa, dagit naamuak nga adado nga amang, dagit ay marigrigat nga dagit ay adamabalin nga. Iso nga ragsak ko launay, nga babayin iti pa nakasursurok, iti agaramid, iti taho, kaya nagluto iti taho. Dagit iti awan mabalin na, itit ko kadakwa nga libre. Kat siyempre, di kita adagatang na, gumatang daa, dadang igatang na. Pangaragsakak, ti tumulong, kadagiti padak nga marigrigat. Nagbaling nga padak nga marigrigat kunak, na itakit, saan matan na makuna nga marigrigat kami. Tadamatan na pinasabalay mi, babayin ka dito nga negosyo, mapagbasak ni ading ko ti kolehiyo. No adag sakit kada kami, kabay lamimet, ti may kumpahin, nagbayad iti doktor. Iso nga, napanunod ko. Napadasa kong tinagbaling nga marigrigat, nakarigrigat. Iso nga kahit ko katulungan, dagiti marigrigat. No anyaman timpahin ni Apo Diyos kanyak nga blessings, iburay ko kadagiti kasapulan. Kalpasan sa magmanual daw manong nemi rimwaren, ana ipos, iti social media. Katag dinamag manong nemi, adadan nga nagdinamag. Adadan nga imadumanong nemi, dagiti umay, dumawat, dagiti mailibre. Lamanang, ano da ito yun? Adumot nga ama nga talagang, dagiti palibre, hindi gumatang. Awang pekit gumatang. Awang pekit din nga, dagiti gumatang, nagpesumanong kaputan eh. Talaga nga dagiti higante nga korporasyon, nga daan ka dagiti food chain, manong nemi, agkaewaran iti sentro. Kayat dan ti mapansan dyan, manong, at apaklas nga ron, tada kwartada ngay. Didan kayat pahay ni manang ti. Didan kayat ti gumatang ti taho. Ngayon di kita umay nga libre manong nemi talagang himan. Kuna kanyak ni nanang. Ana, dahito ti kunak kang kaidi nga logi. Agpuunan ka, itad mo nga libre. Kasano pa yung klase nga negosyo dito? Nang, adda pinabati nga supply.
yan nga ti kahit mo sawan. Agaramid ka, aging gang maibos ti supply mo. Nga itad mo nga libre. Kahit no, awan to ti punan tayo na di isaratay matanda ito. Kasi inaramid ni Manong B. Oray ta, agradwar tumatan ni Susi it College. Pag-take ti board, at nito pala kwarta tayo. May urwar na ti board, at nito matrabahuan na. Kaya kahit sikang nga ron. Agsubliag di siyudad, no naman yung sombrek, iti pabrika. No talaga malugit ti negosyo tayo. Ala kita, nashoot ko na magadiso. Aging nga maibos ti punam. Di, agaramid ka, di taho, sa kagluto, sige. Kasi lang masurong kayo. Di kaya din naragsak nga makatulong kayo ti pada yung tao. Wala nga madamat na naging gundaway, nga gundawayan dahil ito kinasyaat mo, or da igatang da. Or da igatang da, kaya da di libre. Pagkunan nyo kasta, ay, ado na kita agpampamarag nga nakurapay. Ado na kita agbado iti hangan na pintas, kaya da lang agpamarag, kaya da lang ti makalibre. Nga nang met, naman, iso sa po, ala, ada pala supply nang. Pinto na maibusen, iba ito na nagsaran. Manong nemi ni Buskon, dagiti supply ko, inaramid ko aminin. Patinggalan siguro ti 2 bulan dito, na libre. Nga bali, manong. Damat pala nabati ang kwarta. Saan ko nga kakautin? Saan ko nga mapan na i-withdraw tapno mapanag gumatang maninti supply ko. Tapno itad ko nga libre. Iridandanin maibus ti 2 bulan manon nemi pinakaamuak da gini tao. Ay kakabsat, at bagag kada kayo. Kas magitayo, awanan ti gumay gumatang. Takay kayat damatan kan ti mapangkari kita, pintas nga pagpanganan, pagmeriendaan. So nga ginggan tulagan ti katapusan, agsaranton dati pakaidanan kada kayo ti libre nga taho. Ay, awan ton? Awan ton? Di apay met, awan ton? Kasano pa nga rin nga agbiag ti negosyo doon, kakabsat, kat libre mat aminen, o mat umay gumatangin. Kasanin mo pa nga rin, pangraman namin tinaimas nga taho, nagsarakan, manang B, manang T ko na, manang T. Di awanan, mapanggay tumutin jay Jollibee kada Chowking kada dan McDo. Oh. Naruam kami dato yung klase ti makan manang awan mabalin tayo kakapsat at malugi mat tinegosyo at umay gumatakin. May salangan nga aldaw sakbay ng serra anong nemi ti pwesto ni Manang T. Samit manong nemi nga maibus, samit nga bumasit dagiti umay. Umay dan sakit di gungundawayan ti maudin nga aldaw. Kapsat, maudi da ito yun nga aldaw Awanin ti supply ko. Diya ko na pang gimatang dawan di gatang ko ti aramid nga taho kan lutok nga taho. Iso nga lading itang ipakamuka na kayo. Manipulin ton bigat, awan ton ti umayo, paramanan nga taho nga libre. Manong name, hindi masadag nga. Edyo, nalapsat mo tilangan na babae. Manang ti ko naklatan na ta, ora iniinaw na kimskada, at nairwam nga awag mikan ka. Amom, adamat kat igatang mi. Ang yung kaslan na imas sa libre ko na adaman. Ni Manang man. Kasi lang na imas di libre ko na data na impapusuan di pa nakaitad na nga libre. Ang kinasaritak di kiti kakadwak dito Nga mabalin sa among apukawan dito nga negosyo. Agsubli kami saan nga tun nga libre no di kat gumatang kami. Dangamin kakapsat, dangamin kakadwa. Kabay lang tayo mat numanulang. Saan tayo nga mangnamnaman ti kadayon nga libre? Tadamat igatang tayo. Ngamkas ko nayo, naimimas ti libre. Angem, adadan to ba nga naimimas? Nung gatangin tayo, han?
Wine, kapsat, wine. Basta sana ka mamati, Manong. Nanang, mamati kayo. Itong bahalin dalakid di, apakit nga saanan. Alan, manang ti. Narom kami kada to yan, napukawom na ito taho. Ala, pagsusursura mi nga papanang kumita no sa dinot ayan ti, ayan na imas nga taho. Alawan, nung laki dito talaga nga matong palti, kalikagom yo. Alis tumit lang nga, mapanak ang biyahe, nga mapanagalat ti supply. Duwang, aging katatalo aldaw siguro, ang mabakansyan. Tanong kalpasan talong aldaw, adan tumanin maluto, isang tumatin pa nagsubli yung nga gumatangin na, saan nga dumawat. Saan nga libre. Uy, no, kas pagaligan na talaga makita nga adarigit ay talagahan na kaya. Ilibrek. Ngayon, adado nga amang ati gumatang, hindi libre. Kung maawatan may, basta saan nga mapukaw titahong mo, tanaimas. May ibusan manong nemi, inaluto. Nakaksak na lata, tila nga, manong nemi, di kiti mangmangan, di kiti agawid, nga mangyawid ang tikananda, ginaandim tinawat na nga taho. Idagdag sardeng manong nemi, napinda sa kutse, iti asidag. Adam dimsahag manong nemi, inagwapo, na lalaki. Imasidig kanya, kumusta ka manang ti? Sir, hindi na ka dimalasin? Sika, Manong B? Manong B. Sika, handa ka malibatan, Manong B. Ore, Manong natawan din na palabas. Kasla ako matag nagbalbaliwan tila nga, Manong B. San samatin nga barbecue ti negosyo? Hanen. Ngayon, mabaling ko ang sublihan. Pagtipunan ta ti barbecue kentaho. Ha? Nabasak nangig ko. Nabuyak ka iti social media. Oreak lang makasangsangit. Idi nairaman tinagan kung Manong B. Nang-up iti panagbisin nyo idi ngagkapsat. Di saan nyo nga panakalipat kanya. Taimbagan pa siya dyan nga Jack mala namuan tinagan ng gusto kin Andres. Ni Manong B, iso iti nangtad kanya kiti nabindas na idea. Iti naragsak nga itutulong kada kini kasapulan ti tulong. Bale, inaramid mo ti kasjay. Noan nyo tinaramid ko kada kayo di nga kapsat, inaramid mo ti adupay nga amang nga kasapulan ti tulong. So nga kablawang ka. Manang ti, ami tinagan ko. Manong B. Siyakmat ni Manong Bernard. Gusto mo lang di Manong Bingim sa nga barbecue, Bernard. Sika? Siyak, ti pamilyam nga eh. Nagitanak mo, nagitanak yo. Oo, pesawak. Abay met, Manong B. Manong Bernard. Kabuta, itamad lang subliak dito eh. Tako na, hindi nagsubliak iti lugar nga nangrugyan iti masenson ti biyag ko. Isundot pa ng asawa. Malaksin no. Adan asawang. Hala, ni Manong B. Handa balay min nga napintas. Okay kanto pa siya rin. Kat sadyay, tulagan da no kasanot pa nagtipon ti beacon tea. Ha? Barbecue ken tea, taho. Gatangan ta na ito nga lugar. Gabot amo ka for sale. Ay, pas nagdandot, pimpinas mo nga building nga adada nga maka-atrakar. Ada para libre, ada para bayan. Tagad sa nga malibre. Ngayon, arisitan da, kita may kaniti libre. Ito amang na, ito kita parang lang na nakurapay, di ba? Baliwan ta tutulag. O may kanto pa siya rin di balayo. Kasla sa anak pa lang ang mamati Manong Nemi.
Idadako min dito balay, malakip ko. Nan, inagay maghatang ti supply. Gatang aramida kita. Inkarek nga after 2 days o 3 days, agsubli di kita customer tayo nga gumatangin saan nga libre. Dimit ko na, ayan ni Manong B, nga agsublin to tapno pagtulagan yung nalaing. Una nga, kabayatan nga tultulagan miti amin. Masapol nga sa nga sumardeng adalat tapos maramanan di kita customer. Kasta nga rin tinaramid ko Manong Nemi. In-overtimak Manong Nemi. Tinagaramid. Katkalpasan ti doang aldaw. May katlong aldaw Manong Nemi at naluto. Pinakaamuhan mi, hindi kita umay gumatang. Kaya di nga nagmalmalay, Manong Nemi, libre amin. Ay, libre amin. Adabayad na amin. Nakaadaduda. Mariknak di man nugoy, dadakon dito balay, Manong Nemi, di ba ganinanang? Anak, ada sa nga ilim. Isang kapilamat maturog. Amo ka na puyatan ka angim. Sino nang? Ni Manong B. Ni Bernard. Manong Nemi, di mo pa nakitisalas. Timak der. Flowers for you, Ami. Manong B. Manong Bernard. Di mo ka di awanan? O na barbecue di kayat mo? Barbecue. Baka nalipatan mo naging ingredients mo di barbecue na imas. Saan ko malipatan? Sika malipatan ka di? Sekreto tiniimas nga tahom. Saan? Sige, thank you. Ada pa kayong chocolate na. Rumamang ka ba di chocolate? Baka pasig lang ang taho. Tinaparamanam. Diyak ba ito na yung mandang at itaho. Mas di aramid ko. Tugaw ka. Anak, nakasalita akong taking ko ka dito ka. Nagparamid akong ti plano. Para ti manakaypasdek. Ti pwesto. Pinagbarin ko nga talong stories. Apa man? Di ba? Paglakuan, iti barbecue, kentaho, jay nga to, mabaling nga pagpaupaan, doa, no saan kita, no da kaya dati, pwesto mo di second floor, mabaling matlata. Kaya third floor, mabaling nga pangupaan, no paupaan, mabaling apartment. Kasi nung titulag, agudwata, awan sa din maitid ko nga puunan, kaputan na lugi ak nga ron. Di, agudwata ng utang mo. Di agudwa na, siyak palat maka mo. Ken, ori saan nga, agudwata ako, katamat lamin. Basta, mayat ka kasawa ta. I love you, Ami. Kapag na siyak. Diyan ka mo, no? Anyat nakita kang kaidi. Di ba, tinaudi nga na pa nagsalita takit balasang kan, agraduar kan ti high school. Yung karik ti bagik. Nagsubliak to. No bilang man ta, sa nagtultuloy ti pwesto, kuno negosyo. Dito yung umno nga panahon ti pa nagsublik, tapno. Matong paltarapap ko. Ngagbaling nga si katiina di kita anak ko. Bernard Maxine, no? Ada sa baling nga lalaking ororayem. Manaksin, no? Ada sa baling nga lalaking pakariknam ti ayan. Jack, ingkas kaso dahil nga banag iti. Naman peado da kita kararim kanyak. Kanang ronay dadak sa syudad, iti pa nagtrabaho ti talong atawan. Di adak dito yan nga nagnegosyo. Awan di kito masadag kanyak kata. Diyan mo, no? Apay nga awan ti may mga harim kanyak. Mabainda nga taon, no? Gaputa mo da nga bisiak. Di kat kahit ng sawan, nga awan piti nang harim kan ka. Adot nang harim kanyak iti syudad. Ngayon saan ko idagay kaskaso. Tas nga dahi ti priority. Ti priority, makaornongak. Tapos na da, pangrugyak nga negosyo ti taho. Kasi iti napasamat. Kat gabuta, bakante maten, awang kamat idin, iti pwesto, iti nalami, nagpwesto ang inupaan. Kaging ka nga, nakakita ka ti doang bing, kasla sika kini ading mo idi, na tinulungan.
Nakas ti pa ng tulong mo kada kami di. Iti ko amatin, nagtinamag matin nga mawayat ti libre. Isod man nakapanaglag ko, nakadadugahan, dagiti nakaupurapay. Wen, tadagit ako mati asik aswan ti gobyerno, di ba? Kasla ka lang nagbalinan ng gobyerno. Kaputa, pinakamot ti tao, ti adu nga tao, iti manunga bulan. Rombeng kong mga ni Apo Mayor, ito nga ilik at maawa, agkan nakati award. Ngayon, sa amat kasat konstruksyon na hamad isot ti pampanunutin da. Ti pampanunutin da, nagiti politiko, nagiti tuturay, no kasano nga makaligsab da ti kwarta. Kita nagiti higante nga korporasyon. Ato pangwartahan, nagiti politiko kalagita. Agimbes da. Sakbay ti pa nagimbes da. Ada pala kondisyon. Nasakbay nga mapalubusan da. Mangted ka. Ada porsyento. Amin nga mapastrek mo. Kaya nasawin kasta. Ti kondisyon. Sige, isarek mo dito. Pwesto ka dito. Ti kondisyon. Amin nga mapastrek mo. Ada 1% ko, 2%, 5% ko. Okay mo. Kasta ti kinalay nga kurakot. Digiti adat ray. Dita mo ang talyawan. Digiti marigrigat nga kailian da. Sa dalibaga, intunod madama ti eleksyon, muna po kampanya ket tulungak to, digiti marigrigat, itit kunto amin nakasapulan da. Maging galang iti kari, nasanda ba na watong pa. Imbagpaikin ka, nakaado nga marigrigat nga inikam ti libre. Ngayon libre itan, gapot adda mo tinigatang da, kabaylan da, baka dayo ta. Tamangan tamat ti puso mo ken ti puso. Naruno ka niya, medyo malakayan ako ni. Inurura ko kamin nga duwakkel ka. Nasi ka di ubing, siyam ti taon mo edi. Siyam ti taon ko, edi kan na kami ti barbecue. 16 kon, edi dadi na o di ba nagsarita ta? Sakbay nga napanak sa syudad. Ito man ang kita. I love you. Ami. Manong name isang ko sinong bata nga dagos ni Bernard. Ngam gabuta talaga nga natungpal terapaap mi nagatang mi tidaga nakapweston manong name ti talong istorya nga building. Nang rugin manong name ti paglakuan, pagkatangan iti barbecue ken taho. Isunat mang manage iti barbecue, sakman ti mang manage manong name iti paggaramidan paglakuan iti taho. Adaman lang tadi iti sumagmano manong name nga dumawat iti libre. Makita mo manong name, makita mo iti langada, talagang ako mabalinda. Ngam di kami iti libre, saan nga libre, manong, tayo masonsa ko nung matintibiyag. Naman pa yado iti kakompetensya, manong naming at iti sentro ken di syudad, na big iti negosyo mi ken ni Bernard ti BNT manong B ken ni Manang T. Kalpasan ti makatawen manong nemi pormalen nga naklon ko ni Bernard aging ka natulagan ti kalay sa amin. Yung pagkakangkuana nga dito lugar mi, iti pagkalaysaan mi, isut kapuna nga dito naganak, kangkuana, kakabsat na partido na, isut at imay dito yun. Inanakala simbahan, iti ili mi manong name, iti nakaangayan ti seremonya. Iti matlang mismo manong name, nga pwesto mi, iti nakaangayan ti resepsyon. Nakadadudag iti imay manong name, inimbitaran mi pa ya, nga inalan ni Mayor, nga kasdinong, kanis sumagmanong nga opisyalis manong. So palang met manong neme di kaslapan ng big ni Mayor, dagiti na aramidat, kana aramidan mi kanibig. Ako nana, nga itultuloy mi kano, tumulong, kada kita kasapulong tulong. Natakit di ate, kinalisto nga umay no ko agsulisit, na da programa iti ili. Kaya panakabagyo nga bikanti, kasta nga agpiesta manong nemi dalata kontribusyon. Damit lata manong nemi di kiti umay nga dumawat iti tulong
Tapos kasta ket may kang kano titulong di kita indulgence. Wala ket saan nga nasken pa nga umayo kumanin di kita umay lata mismo di kita tulungan mi da kami tumulong ko na ka. Kada kita adda ti DSWD manong nemi umay damit lata nagsulist kada kami. Ako na kon manong bas ko mga agkapo iti pondo ti gobyerno di kita adda nga maitulong. Dakampay lang ti umay damit pagtugtugan na pagsulisitan. Iti barangay mi nga mangsakop iti pwesto mi mano ti tultulungan mi da. Da kami iti nang gastos iti panakiparakder ti namintas nga barangay hall. Da kami pa'y manong name iti nang ipastek iti basketball court. Na panakano ka na kiti tutubo. Nadan kami ti talo nga bunga kay ni Bernard manong name ni Bernard Jr. Kastamatan kay ni Jenny agraman kay ni Dayan. Ni ading ko nga susi manong name damaten pamilyana ket sadya ti pagigyanan ni nanang. Tay sunat agaw awir kada iti anak ni susi manong. Maysa nga architect manong name ti asawa na. Nadandamatan ti kabukbukudan nga balay. Ti balay manong name nga pinakdakder ko babae ni ti katas ng taho. Sadya ti ingkam pinarakkel ni nayunan sa sadya ti pagigyanami na sang kapamilya manong. Ti pwesto, mabangkam laeng nukasta nga dumteng ti oras kay papami. Agawid kami met, iti asawak, manong nemi, ka mangkita ka na kita anak mi, nukasta malpasin ti trabaho mi, aglako ti barbecue ken taho, kadamit duwa katulong mi. Ti all around katulong, ken ti yaya di kita anak mi. Uhen manong nemi, na nasaem nga lagi pen, da kiti panakarik na itirikat, iti napalapas. Di ba nagkirikirangos idi ti tiyan mi ngagkapsat. Ti apal mi kada giti makit-kita mi ngagmirianda mangmangan tinaimas. Ngem, te kunadan manong nemi. Ti biyag ket kaslapilid sa nga tegdanayon nga adda kalatan iti baba. Ngumato ka, no amu matalaga ti suruten. Ken sa mo liplipatan ni Apo Diyos. Natulong kam latang la manong nemi kada giti kasapulan ti tulong. Kadarita ti ragsak mi nga kasawa. Oray, basit lang ti maurnong para ti masakbayan di kita anak mi, tinasken, kat adu di kita matulungan. Dahil yung ti pagkasalita, manong nemi katagyam naklauna iti anos mo, nga nangiya nangurnos, kalpasan nga inak insan keng ka di Italiana, agyaman naklauna iti laing mo nga nangibasa, kat sabi ko mata, damat na imatik nga adan, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga tagyam nga pagkaya mo, Ami. Thank you, Ami. Barbecue ken taho. Manong B ken manang T. Yan, thank you.